Gue teriak nih. Masukin! Masukin! Belum apa-apa udah minta masukin nih. Gue masukin nih. Orang nih mau sama gue nih, masukin! Sabar tadi gue masukin. Masukin! Ya ampun deh, masukin tenang aja sih. Nggak sabaran banget mau dimasukin. Masukin! Hei! Masukin! Masukin sabar. Masukin! Kayak naon ribut-ribut ieu teh. Nih orangnya nih. Oh, Nih orangnya nih. naon? Manggilin masukin, dia minta Masukin. dimasukin. Orang saya manggilnya masukin, dia mau masukin. Masukin apanya, Pak? Kupingnya koprak. Ih, Saya manggil kirain. masukin, dia mau masukin. Ih, Yang bener aja. Pelan nih udah masuk Waduh. nih. Udah masuk tapi.